Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Kolasib District and National Press Day PUALIN Hunman ania. Nimin zing dar level kan Vaphai chhak zone Tuibual khua Myanmar camp to Chin National Defence Force CNDF ten an la a he camp om Myanmar sipai somni pakwate to sahimna zawngin Mizoram-ah an lut le. Clear to te chibe ule Mizoram-ah kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun somang voin som paruk ta som pakhat ninga nidar som pakhat khan MJA Kolasib District te chuan Kolasib Press Club National Press Day an manga pusila hraitluanga DIPR Kolasib in ahman pui H.VANLANGHAKA President MJA Kolasib District kaishwa in khoma hian resource person pushwai tia DIPR chuan Komin National Press Day thupuya tan thlan media in an era of artificial intelligence mangin thu asoya artificial intelligence AI lo chan chauzel dan tarlangin tu nai khovela call in mishing temin thunun to zoka he huna media tekal zel dan tur le mason zel dan tur kan ngei to angai ani ati DIPR chuan media mason nakal zela electronic le print media kan nei nuwa new media kan ti social media chuna satakaron larin he hi media huang AI ron enroll chau na ati theya engtika emo chuan print le electronic media te hi alalem zawme yang ti allo mani to social media a chuan news achaka kan mamo lo thleng thuthar kan theta a AI ne na an chan kop nuwa phei chuan kan ngei to a phak bakin media kalphung aron khoidanglam chau mekta ani atibok tunai khovela media lianten AI mangin article le news content te an phwa to ti soin pusila hraitluanga chuan news khom turte information diklaw fake news misinformation clear to ate athazonga kan mang theya chuti laia AI hian mishing na tho tur tam tak mishing ai chakle dika tho thei awangin mishing tan na awang chauzela media lampo he hian athleng chauve thei ani ati chuti lai chuan AI chuan siam chop fin na ani awangin mishing angin ngei to na anei ve lawa a data mu apiang kha diklo po thliar lavin ala khom me thina chu dik emoti in a phwa khom ve vak theya news thalo tam tak siam ve thei thau ani ati bok pushwaite chuan media hian khovel changkan ruala ma son ve zel atul angin AI in ma son na aron ken te po athazonga kan mana thil thazok kan nei theina turata na kan lola chan kan lola ka ngaya AI kan mangani point journalist ethic wong rang chungin inzerbel zel chungin kan pian chhuana kalsan lavin na kan tho thia mangai dona media zalen na le mishing hludna ti boy si lavin AI man thiam izirang u atibok member ten National Press Day thupui soiho na hun lok thak tak an man nuwa puzairem chunga secretary MJA Kolasib District chuan lom thu soin hun akhar ani kum sangni somni pathuma changa sangni somni pali kallai mek chunga MGNREGA noya material component manga masona na tho tur work order chhuak to zinga nimin thlenga na la tho Chan lau kon pui town chunga na chi sang pasari ala oma Komin September tharal ma kan work order hi pek chwa vek to ani thung RTI manga zona SPI DRDO ina chandanin Komin sangni somni pathuma changa somni pali chunga MGNREGA noya material component manga masona na tho nan kon pui town hwam chunga
na chi sang sang somni pakhat thonal work order pek chwa to ani a heti la hian kon pui VC president sang sang te chuan work order pek chwa to zinga na chi sari te chu bulletin alani lo thu an soi ma sawn an hathaw then khate chu an thok nge yem ti le tu na an hathaw din hmunte an hriat pui lo thu an soi bok VCP te chuan kon pui veng lai huam chunga panchayat bhavan for community extension na le kon pui college bulas club kalvat siam na te chu zo ani le ni lo VC an hriat pui lova VC2 area a darnam rama ke zoram hlua hwan le thinglian rama larem rota hwan water harvesting tanki siam te chu an zo to em an hriat pui lo ani heng na te hi VEC minga kal ni lovin DPO le PO agency kal tlangat na tho ni in an soi Nimin zing darli vel khan Vaphai chhak zawn Tuibual khua Myanmar camp chu Chin National Defence Force CNDF ten an la a he camp a om Myanmar sipai somni pakwa te chu sahimna zawngin Mizoram-ah an lut le All India Radio Tarlan danin CNDF ti hian nizan masazan live vel Chanchin Tuibual Myanmar sipai camp hi an kap chana chemical zela Myanmar sipai ti hian Mizoram an panani Assam Rifles kota in hum him an tumni in an soya Dungtlang police station atanga Mizoram police kal ti chuan saikum pai bula chiaului alo dong songa Assam Rifles kota pek tura ruah man na siamani a CNDF te chuan chiaului chhak Tuibual khua Myanmar sipai camp hi an la fel to a hemuna in omte po CNDF ten an hal sakngal vekani Myanmar sipai tlan chia te hi police le Assam Rifles baka Vaphai VC le wai mashai to te chuan lo dong song torin saikum pai a an omani he in kan awang hian Tuibual bul lelet khopui Leilet khomi pui te po chungo somruk pathum mi zaruk vel chu Vaphai an lut to boka khochen omachang poin ral tlan hi ron ombel zel tura an ngei thu Vaphai khotlang shai tu chuan an soyani Tarlan to angin pathian ni thimni machanga Kachin Independent Army KIA Chin National Army CNA le Chin Defence Force CDF tangwal zo khothar chhakmei khomoi le ri khodar Myanmar sipai camp an beya zan khwa le atung ni leng deu tho anin ka hnuwa camp pani hi mi pui sipai ten an la ani khomoi camp atanga sipai tlan chia mi somli pani te chu Mizoram-ah lutin zo khothar police in Ministry of Home Affairs thu angin Assam Rifles kota hlan an ni a champhai lama shwain hnalan thlen pui an ni a heta chang hian IAF helicopter in Mizoram atanga phur chwa le an ni Mizoram CEO Pisa in Kumin Mizoram Assembly in Thana mi puite zirtir Thaber Chanchin bu thlanna abuat sai virthli Chanchin bu chu pakhat na a puan ani Mizoram CEO Pisa Media Cell in Nit in Chanchin Butana mi puite hne na in thlan pui chungchang le vote thak tur in zirtir na lam hoya kalpui tha in elna thlama sani somni paruk atanga tun thlani ruk chunga buat sai result he Nimin Khan puan ani a pakhat na a virthli hi aizola ti chwa Chanchin bu ni in ke zo than khuma chu editor ani thuziak baga pui safai cheng sing thum adonga pani na chu champhai ti chwa lenrwal Chanchin bu ni in editor hilal hlupuya ani a thuziak le cheng sing ni adon lain pathum na chu ser chip ti chwa zo thli film Chanchin bu ni in editor hi sila ro chuang ani a thuziak baga cheng sing khat adong bok CEO Pisa Media Cell chuan in elna telte hne lom thu an soyani Mizoram MLA vote CHHIAR hun son ani don lo Election Commission of India chuan December ni thum pathiania in thlanna vote la CHHIAR hun chu son ani don lo ni in Chief Electoral Officer po Madhup Vyas chuan soye Chief Electoral Officer po Madhup hian tholeni khan Delhi a chukin Election Commission of India azudora Nimin Khan aizol lo thleng le to in vote CHHIAR ni hi son ani don lo thu Akashvani aizola shila ECI in thlanna vote la CHHIAR hun alo rat to anga kalpui ani don ti in pumadup chuan soyani heti la hian NGO Coordination Committee chuan vote CHHIAR ni son ani theinan theitop an chwa tur thu an soya bozui zel dan tor an rel don ti asoy atul chuan ECI dor tora Delhi alamkal in tir chungchang pu an soi to a thutluk na ero an la siam lawani voithum lai ECI hena vote CHHIAR ni son turangen na siam to MKHC how to the chuan ngen na an siam ba ka thil kalpui angai ni chuan NGOCC kuta an dati an soyani
puantor chen angin Mizoram political party te NGOCC le MKHC te chuan in thlan vote la CHIAR ni atan ECI na ruat December ni thum hi pathian ni ani awangin atuk nili emo ninga emo sontorin voitam tak alo ngen to a tun thlenga ECI lam anlangoi tlat awangin atolanga bozui zel an tum thu NGOCC chuan an soyane khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga CHIAR dur ani an cha lai le nutin nek lai chuan CHIAR lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the nau sen thani aya nau pangtan minute khada voi somruk ai tam an thokin thani atanga kum khat chin tan minute khada voi somnga ai tam an thokin kum khada tanga kumnga inkar minute khada voi somli ai tam an thokin tho hi arang reng tur ani a achang chang arang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lowa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang theang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che